Helo a chroeso nôl I Label Deg. Un o fi o eisiau ac os da chi heb yn barod, cliciwch ar y botwm isod I tanysgrifio a roi like a comment. Heddi dwi'n mynd I ymateb I TikToks DIY wrth gwrs I wneud y ffasiwn. Sori, oedd yr dywyllwch yn codi elfen arno fi. Anyway, dwi'n mynd I fod yn rancio nhw tyma bach a jyst rhoi dda neu ddrwg wrth I fi gwylio nhw, ond banta ni anyway. Dwi'n mynd I roi'r TikToks fan hyn I chi weld. Felly, yr un gynta, DIY halter top. Anyway, ymlaen â ni. Okay, felly mae hi'n gwisgo un o'r topiau dwi'n cymryd mae di creu ei hun yn barod. Ooh, just I prynu topiau plaen o Primark. Get bigger than what your normal size is, that's what I'd recommend. So then what you're going to do is you're going to put it against your body and then you're Okay, felly, mae'n siarad trwyddo. I have this one right now, so I'm going to cut it around here. Cut it a bit longer than you want it to be so you have extra work. You have extra material. Mae'n siarad trwyddo beth dych chi bod wneud. Mae hyn yn mor dda. Dwi'n gweld gymaint o hacks a stwff a maen nhw'n edrych yn mor anodd. Felly, dych chi just yn torri'r bottom. When I'm doing this part, I find it really helpful A wedyn to fold it in half torri'r and then sleeves that's I'm going to cut it from there. Basically, it just makes it more easier for it to be symmetrical. Okay, so now we have the top, it looks a bit more like a vest. Dwi'n hoffi'r So what we llefydd. do, this is the right side, this is the front, okay, so now you're going to turn it round to the back. Okay, so now it gets a bit more complicated, so stay with me. So this is still the back. What you're going to do is you're going to cut, you see where like the armpits were? Like this box triangle area. You're going to cut a mae just I torri llinell I just realised I said triangular and ar then y rectangular. cefn So this is the back now. I wneud. As you can see, Okay. Mae di torri'r cefn allan cut alongside here. a torri lan i'r top, so yeah, cool. Completely gone. A mae just Okay, yn... so now that the back is gone, that area we just did there, this is Mae'n mynd I basically what it's clymu. looking like. As you can see now, the back, what you're going to do now, okay, you're just going to A mae cut this in half. The torri back mewn... part, like literally this is the top. You're just Okay, gonna cut mae hi'n this part torri fe in half. yn y cefn. Straight down the middle. A wedyn And then clymu. that's it. So that's what it's supposed to look like, basically. Give me a sec. As you guys can see, this is the A wedyn front clymu. top. I absolutely love it, literally. O, mae'n edrych yn really dda. The back, I just did like a little tie and then I tucked it under, and also you could tie a knot up here just to make sure it stays up. Let me show you Ar guys digwydd. the pink one. Oh. This is the Oh, pink one. mae'n Again, pink obsessed, fit. Like, this one is so cute. Dwi'n Comment hoffi'r down below which one bofa. you guys like more. Nice! O, o'n i'n really hoffi hwn. Awesome. Yeah, tick. Dda. Yr un gynta. Awesome. Dwi'n mor falch. Okay. Dechreuad da. Iawn, nesa. Mae na ferch yn steilio dillad y ffordd anghywir. Okay. Mae fod llawer o legs, felly lan â ni. O rhan da I fyd. Okay, dwi'n hoffi sgyrsi. O, mae'n rhoi bodysuit ar ysgwydd hi a rownd ei coesau hi a rhoi sgyrd. Ond, fysa'r buttons ar ysgwyddau hi? Okay, dwi'n yn siŵr amdano hwnna. Nesa mae sgyrd. O, dwi'n hoffi'r sgyrd na. A rhoi belt o dan. Okay, dwi'n hoffi hwnna. Dwi yn hoffi hwnna. Yeah. Dwi ddim yn grac amdano. Bysai ddim yn rhoi sgyrd arall o dan fel mae hi di wneud. Ond, yeah, dwi'n hoffi fe. Okay. Mae'n rhoi shorts a mae'n rhoi... Ooh, wow! Okay, mae rhaid I fi mynd nôl. Sut nath I hwnna? Mae'n rhoi chain. Mae'n rhoi chain rhwng lle mae'r coesau yn cyffwrdd. Wedyn rhoi las. Rand i'r ochrau. Oh my gosh, dwi'n really hoffi hynna.
Sut mae pobl yn dod lan â pethau fel hyn? Bydd rhaid I fi trio hwn. Ro comment os da chi'n meddwl mae rhaid I fi trio bethau fel yma. Cool. Cool. Yr un ola. Dda iawn. Mor cool. Ymlaen â ni. Okay. Hyn mewn iaith gwahanol. Okay, mae'n tycio... hack newydd, okay. Mae dyddi just Chris T wedi tycio. A mae'n rhoi fel bobl rownd sbrechi. A roedd e... okay. Mae'n rhoi'r bobl na ar y sleeves hir. A jyst yn kind of tynnu fel lan. A wedyn ffoldio fe drosto eto. Mae hynny'n hack really cool. Bys fe'n annoying I cael bobbles ar breichiau ti ddo. Okay. Fel hyn. Iawn, un nesa. Hack I steilio eich hoodie. Fel rhain. Okay, mae'n clymu fe, a mae'n edrych fel bow. Oh my gosh. Okay, dwi eisiau trio fe. 1, 2, dwi ddim yn meddwl yn digon hir I fi. Mae'n so okay. Okay, dwi'n gywir. Dwi'n meddwl eisiau fe'n gywir. Dim oherwydd dwi'n methu neud e, ond dwi'n rhoi'r hack ma. Okay, yr un ola sydd â ni. Iawn, sut I steilio turtleneck? Mae hynny'n neis. Okay. Mae'n okay. Just dechreuad y fideo yma. Mae'n sefyll mewn lle mae'r pen I fod yn mynd. Yn gynta, dych chi'n mynd I stretcho'r defnydd. Iawn, okay. Mae'n rhoi'r breichiau trwydd o... Mae fe'n really nice, though. Okay. Hanner y bord. A dyna ni. Diolch am gwylio fi yn ymateb ar TikToks ma. Dwi'n hapus o syniadau newydd dy fi. Dim really. Rowch comments os da chi efo hacks newydd. Gadewch I fi gwybod. Diolch am gwylio. Gweld chi tro nesaf.